Mu minota mike itambutse nibwo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera kuri murandasi byamenyekanye ko wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitabye Imana, ko atakiri kuri iyi si y'abazima. Bivugwa ko Pierre Nkurunziza yari yarajyanywe mu bitaro bya Karusi Bujumbura ku cyumweru tariki 7 Kamena 2020. Wirinyamitwe abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yatangaje ko perezida Pierre Nkurunziza yitabye Imana ndetse yihanganisha abarundi n'inshuti zabo, avuga ko igihugu gitakaje umugabo w'imfura kandi wari umubyeyi w'igihugu. Yavuze ko Pierre Nkurunziza yazize guhagarara k'umutima, ko atazize COVID-19 benshi bamenye nka coronavirus nk'uko byari byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga mbere yaho. Pierre Nkurunziza yavukiye i Bujumbura mu Burundi mu mwaka w'1963, akurira i Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi. Ise yitwa Eustache Ngabisha, nyina akaba yari umuforomokazi. Ngabisha yaje kujya mu ishyaka rya UPRONA ndetse muri 1965 ajya mu nteko ishinga amategeko. Nyuma muri 1972 aza gupfa yishwaguye mu midugararo hagati y'abahutu n'abatutsi. Icyo gihe aho haje kugwa abantu babarirwa hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 210. Umuhungu we Pierre Nkurunziza yahise ajya mu ishuri ribanza rya Ngozi, arirangije ajya kwiga ahitwa Atene mu Gitega. Yahavuye ajya kwiga mu ishuri rya kaminuza ryigishaga ibya siporo ryitwaga Institut d'Education Physique et de Sport. Mbere y'uko intambara yo muri 1991 itangira, Pierre Nkurunziza yari umwarimu muri Lycée de Muramvya, akigisha yiga ubumenyamuntu n'uburezi, ari byo mu rurimi rw'icyongereza bita Psychology and Pedagogy. Nkurunziza yaje kuba umwarimu wungirije wigisha siporo muri kaminuza y'u Burundi. Icyo gihe hakaba hari muri 1992. Muri uwo mwaka kandi yatangiye amasomo bya gisirikare mu ishuri ryitwa Institut Supérieur des Cadres Militaires. Muri 1995 yahunze iterabwoba yashyirwagaho n'abari ku butegetsi. Icyo gihe bibasiraga abanyeshuri b'abahutu, biza gutuma ahunga. Nyuma yaho yaje kuzamuka mu ntera umunyamabanga mukuru mu ishyaka CNDD-FDD. Icyo gihe hakaba hari muri 1998. Mu gihe 1990 yigeze gukatira urwo gupfa adahari. Muri 2001 yaje gutorerwa kuba umuyobozi w'ikirenga w'ishyaka CNDD-FDD, ariko riza gucikamo ibice. Gusa muri 2004 yongera kuribera umuyobozi mukuru. Mu ntambara yabaye mu Burundi muri iyo myaka, Nkurunziza Pierre yigeze kurusimbuka ariko aranakomereka. Abarwanyi be bamuhimbye izina rya Peter. Mu mpera za 2003 Nkurunziza yabaye minisitiri w'imiyoborere myiza muri guverinoma y'inzibacyuho yari iyobowe na Domitien Ndayizeye. Muri 2005 nibwo yatowe nk'uzahagararira ishyaka CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse aza gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi. Atangira imirimo ye ku itariki ya 26 Kanama 2005. Muri 2010 yongeye gutorerwa kuyobora u Burundi ku majwi 91, arahira tariki 26 Kanama 2010. Muri 2015 nabwo yongeye gutorerwa kuyobora u Burundi, ariko amatora ntiyavugwaho rumwe. Bamwe bakavuga ko yibye amajwi ndetse yabanje no guhindura itegeko nshinga. Amaze gutorwa havutse imyigaragambyo mu gihugu ndetse abaturage baragihunga, aho abenshi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri 2018 yatangaje ko atazongera kwiyamamariza kuyobora u Burundi, ndetse atangaza uwo yumva waziyamamaza mu mwanya we. Uwo akaba ari Major General Evariste Ndayishimiye, uyu naherutse gutorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.